Ekibiina ky'abahingi ekya Kamomo Farmers kikatandika omu mwaka gw'2018 n'ekigendererwa ky'okutunguura eby'obuhingi kandi abahingi nibagira ngu eby'entambura omu disitulikiti egi nibibagarra enyuma. Oro nomanya waba utari muhingi kandi ukabiika obworo nibukukwata kandi bukutemba obworo n'ecuncu n'empologoma kureka tukaza omu saako omu kubiika ebihingwa byaitu twahiza kubiguza tukiha mu school fees ahabwokuba woshomiise omwana nobushomiise ihanga kandi nobingira obworo konka hatwine ebizibu ahabw'enguuto mbi kwokuhinga ekihingwa bakuhe sente nkye munonga ahabw'okugira ngu ogwo omushubuzi okuza kuhika enguuto ei yarabamu aja kuha akasente kakye munonga mbwenu twaterera gavumenti omuranga yarwangisiriza okutukugikunda nkitwa abakazi tamu ekiteekateeko ky'okwerundaana then tukabaasa kukora kasaako kiitu tuketeeramu sente kandi tukagaruka tukazeeguza so tukatandika turi abantu 7 twagiire kufa omwaka twaza omu bantu 10 tukaba tutandikire 2018 turemembaza 7 konka atayinkugambira ni 289 so ekigendererwa kiisi ky'okwerundaana ekyokubanza tukaba kuryo kugira ngu tubiike gye sente ziitu ahakuba itwe kunu turi abahingi nangwa n'abariisa bakye konka tukaba tutunga sente omu kuhinga konka tuzirya zigaruka zifaho tutegereza ahi turagarukire kusharuura konka kutwakozire ka saako aka twareba abantu twatandika kubiikamu sente ziitu kandi zatandika kutugirira omugasho mbwenu saako egi eriyo niturebeka ngu eriyo neekurakuramu ahabwokuba hatayikugambira ekatandikira aho mu trading center konka yatandikire kuhangahangamu ahakuba yagiire za Kitojo nk'omuruko ogundi okukwatana n'ogu za Kibumba n'omuruko ogurikushanga omugomborero yandija nangu eri n'omutawuni kanso eya Bugambo then n'abandi abatwerire seruze eziri omu muruka gw'Itogo. Nkomusomi wa Bibuli okuyatugambira omworo tiina mukunda kandi obworo ninkora obwoya bw'omu nyindo norwekuramu wenka bagira abantu turamwenda omworo bwene byetigwa ahubwo kugamba ngu tobworo bworosa ngu hino obwanoza mapara ntego kurwanisa obworo buringe so nanyena kukwegesa kuhendereraho kandi mbagambira ekinareeba bworo omukazi kana nabisa omwana w'omwojo abanzire omucweka musukamizi agira ati asukamizi akiheza ahenderera ati kakugira ati akantu kato abebembezi bagira ngu enshonga y'emihanda mibi nibagimanya ngu konka disitulikiti tekatungire ebyoma ngu n'ebi barikukozesa nibabitiiza abahingi nibagira ngu nibeetenga amakorro ngu ahabw'okuba abashubuzi nibabaguraho ebihingwa byabo aha beeyi y'ahansi ahabw'okuba tibakubaasa kweyongyereraho omutindo. Gashakwa Anita Tukunda.